العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على جمعۃ المبارک جو بابرکت ڈی 29 جنوری 2021 ضلع خیرپور میرس سے قبول برادری سے مجاہدن سے ہن گوٹھ میں سالانے جلسے میں اللہ پاک تمہیں اساں کے جمعے نماز کام پہریاں جمعے نماز کام بعد بھی پانچ قرآن جی کچہری نصیب فرمائیا. سب چو الحمدللہ. یقیناً مجھے احساسا تو ہن جلسے کے ہانے اختتام دے وٹھی ونجنو وا. گوٹھ وارن اواں جے لئے اکرام جو بندوبست بھی کیو وا. ماں کوشش کرے پانچ گفتگو کے ڈھکو آئیں طویل نہ کندس. پانچے پیارے بھا محترم عبدالجبار قبول صاحب سین غلام رسول صاحب جکا بھی انہن جی ٹیم ساتھی ہیں انہن جی محبت کے رسی آؤں پانچی حاضری کے یقینی بنائیں.
اج دل چاہے تھی تے ہن مہینے میں حضور جے ایک وفادار جی وفات آ بٹ جملہ ان جے شان میں پیش کیاں تو حضور جے دوست جی تعریف تھیندی تو سہنو خوش تھیندو جن کھان سہنو خوش تھیندو ان کھان عرش تے اللہ راضی تھیندو گبول صاحبن جی عید سال میں ایک دفعہ تھیندی ہے روزن واری عید ایک دفعہ سال میں قربانی واری عید ایک دفعہ سال میں پر مدینے وارے سائیں جے صحابن جا ایڑا تا اللہ بھاگ کیا صبح جو بھی عید کندا شام جو بھی عید کندا کیے عید ہوندی چو تا حضور جے وضحا وارے چہرے میں صحابن جی دید ہوندی ہوئی صبح شام انن جی عید ہوندی ہوئی کلمو اساں بھی پڑھو خیر پروارن کلمو مکے اے مدینے جے مجاہدن بھی پڑھو اساں کلمو پڑھی کرے بے وفاؤں ابو بکر سائیں عمر سائیں عثمان سائیں علی سائیں کلمو پڑھی کرے وفادار ہوا اساں بے وفاؤں مطلبی مسلمان ہوں سولو لگندو تو دین دے عمل کندہ سے نہ لگندو تو چھڑے نہیں انہن سبنی صحابن ماوری نمبر کھنیو آجیں یار ان جی تعریف اللہ بھی قرآن میں کیا ان جو نالو ابو بکر صدیقہ استاد جا شاگرد 100 پاس تھیا اسکول ماں سائیں گھنا پاس تھیا سائیں 1000 پاس تھیو 1000 ماں نمبر پیریوں کیڑو آئیو چا سائیں فلانو شاگرد آئیو حضور جا صحابی 1.25 لکھ پاس تھیا نمبر پیریوں ابو بکر جو آئیو عمر سائیں چے تو ڈاڈا وست قیم دا نمبر ماں کھنا پوزیشن ماں کھنا پر کون کرے سگیم ہر دفعے حضور جی زبان چری تا ابو بکر جو نالو پہرے نمبر دے آئیو وفا بھی تک کہیں ہوئے وفا بھی کہیں اسا چاہتا ہوں کہیں کچھ کون نمبر پیرے ہی پیرے ہمیں نماز اٹھیں نہیں یہ جمعے والے دی ملاقات جنت میں بھی ملاقات تھی اکڑا مانو اٹھیں دی نماز پڑھندا ہے اٹھیں دی اللہ سا ملاقات کرنے ہندا پر ایڈی تکڑ ہوندن گھڑی گھڑی دسدا الائے ان ملان کے چھائے الائے کریں خطبو پڑھ دو وائز بس کرے نہ تو اساں کے کم کار ہیں اللہ جابانا اٹھیں دی رب سا ملاقات کرنا آئے ایڈی تو کے تکڑ حضور فرمایو جمعے والے دین تے جھکے مانو محبت سان نظروں وجھی خطیب جے خطبو جنوارے امام جے چہرے میں دسند آئیں اللہ سائیں گے یہ دسن ایڈو تو پیارو وا انن اکھن کے اللہ جنت میں پانچو دیدار کرائیں دو تکڑ نہ کند وفا کر کلمے سا وفا کر جکو کلمو پڑھو تے نہ سا وفا کر کیئے کیا اکڑے مانو گے موٹر سائیکل بچی دینی سے اس ہلائے نہ پیو سکے کریں ہیڈے کرے کریں جنگ بنائے کریں باں بنائے پوچھیں یار ہلائیاں تا ماں بھی اتھو چھون تھی ہلے پونگے چاہیوں تو فلانے وانگر ہلائے جی فلانوں تو ہلائے فلانے وانگر ہلائے اساں بھی دین تے کم عمل کیے کیوں اے نماز اے روزو حرام کیے بچاؤں ڈاڈو ڈکھیو آ شادیوں گمیوں مایوں منجن کون تھیوں آخر منجوں کیوں تو کیے کیوں اللہ جے نبی فرمایو این کیو جی ابو بکر کرے دکھایو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین تاں تے لازمات مجھے سنت تے عمل این کیو جی ابو بکر عمر عثمان علی کرے دکھا وفا کیوں تڑیں تے جیرے جنت جوں بشارتوں ملیوں تو اے ماں مطلبی مسلمان شادی پانجے مرضی تے کمی پانجے مرضی تے کاروبار میں ڈنڈی وڑندا سے حرام حلال کائی گال نہ ہے مال ہی مال کھپے پیسو پیسو کھپے پر آیوں مسلمان
जन्नत भी असां दिल में ठायूं वेठाऊं त असांजी पक्की आहे हर कंहिंखे आसरो हा जन्नत असां बुक कराए छॾी अल्लाहु अकबर अल्लाह कसम कयो त नुक़सान में वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र तब्दीली आणियो ज़िंदगीअ में असां कीअं आणियो सिद्दीक़ अकबर जी ज़िंदगीअ ते मुतालो कयो मदीने जे मीर आमिना जे लाल अल्लाह जे दिलबर नबी फरमायो मां मोहम्मद मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सभनी सहाबिन जा थोर इन बस सभनी जा थोरा दुनिया में मां मोहम्मद लाए छजाए पर एकड़ो मुझो यार आज जो नालो अबू बकर सिद्दीक उनमा मोहम्मद बेड़ा थोरा कया इन जो न जो थोरा मुंको न लाए सकिया उन जा थोरा अल्लाह जन्नत में पण लाईंदो हुआ त सब सहाबा भागन वारा इज्जत वारा बरकत वारा कामयाब चे तो सहाबा थे कि हर शब जिनकी ईद होती थी सहाबा तो सहाबा थे कि हर शब जिनकी ईद होती थी खुदा का फजल होता था नबी की दीद होती थी अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से इस्लाम ने इज्जत पाई है महबूब खुदा के यारों से अबू बकर उमर है समो बसर उस्मान अली है कल्बो जिगर महबूब के है मंजूर नजर हो क्यों न मोहब्बत चारों से होते हो खफा क्यों पूछो तो जरा इन गद्दारों से तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से मदीने वाले साईं फरमायो सहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदयतुम मुहतदयतुम मां मोहम्मद मीर जो सभई सहाबी सितरन वांगुर तव ओ जॾहिं रोड रस्ता नक्शा कोन आया माण्हू रातिन जो सफ़र कंदा हुआ सितारनि खे ॾिसी रस्तो सुञाणींदा हुआ अल्लाह जे नबी फरमायो जीअं सितारनि सां रस्ता नज़र आया जंहिं मां मोहम्मद मीर जे सहाबनि जी गुलामी कई उनखे जन्नत जो रस्तो ज़रूर मिली वेंदो सहाबा सब इज्जत वारा पर सिद्दीक़ अकबर नंबर खणी वियो अथई ओ पहिरियों यार हुयो जेको बचपन खां वठी यारी निभाईंदो आयो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला मुझे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां 2.5 साल उम्र में नंढो हुयो बचपन मुझे सोने साईं सां गॾु गुज़ारे लड़कपन मुझे सोने सां गॾु गुज़ारे जवानी शबाब दिलबर सां गॾु गुज़ारे ओ वफ़ाद ताईं सोने सां वफ़ा कंदो रहियो अल्लाह फरमायो अबू बकर मां अल्लाह खे उहो माण्हू ॾाढो वणंदो जेको मुंहिंजे नबीअनि जी नकल कंदो हिकिड़ो माण्हू हुयो जेको सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी नकल कंदो हो जीअं सोणो मूसा नबी पटको पाए ईअं हू पटको पाए जहिड़ा कपड़ा मूसा नबी पाए हू भी ओड़ो कपड़ा पाए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम लठ असां खणंदो हो उहो माण्हू नकल करे मोहब्बत में लठ खणंदो हो मूसा नबी जीअं घुमंदो हू भी ईअं घुमंदो हो जीअं मूसा नबी खाईंदो हू भी ईअं खाईंदो यार जंहिंसां
سا محبت ہوندی آ ان جو اداؤں اپنائے بھی ون علامہ علی شیر حیدری سا جی محبت ہوئی وہ کارو پٹکو بدندا چشماں پائندا ان وانگور جلال میں واعظ کندا علامہ خالد محمود سومرے سمجھیں جی محبت ہوئی وہ پیلا پٹکو پائندا ان وانگور گھومندا ان وانگور گالائندا ہی شوئے ہی محبت جو انداز ہلیا ہلیا او سونے موسیٰ نبی جی نقل کرنا وارا اللہ کے پانچے نبی انجو اداؤں ڈاڑھیوں اندیون موسیٰ نبی وانگر گھومن وارا ان وانگر کھائن وارا کپڑا پہن وارا ہلیا ہلیا مارب زندگی جا گناہ معاف کرے جنت دئی تو چڑھائے دیکھو سبحان اللہ ڈاڑیاں چاہے مدینے علی توجہ توجہ منجا موزل سمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قدم قدم دے حضور جی نکل گئی حضور جو سوت دنو سونے سائیں اساں وفا گئی واہ صدیق اکبر ہی قبول صاحب بیچارہ کے اسکول پڑھے لین کے پڑھے لئی کونن کن کے قرآن جو علم آئے کن کے آئے کون سب ننڈا وڈائی ننگال کے ضرور منندا ابو بکر صدیق کلبی زندہ باد صدیق عجبی زندہ باد قیامت تائیں ابو بکر صدیق جانا روئن ممبر دے لگن رہندا عاشق چوندہ پروانے کو چرا بل بل کو پھول بس پر صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس کادے وی عاشق سبحان اللہ چونا وارا دیکھو سونے دے یار جی تعریف ابدی بیعت کھنی سبحان اللہ چاہے اللہ خواب میں حضور جو دیدار کرائے توجہ توجہ منجا موسیٰ سامین جن طرف سائیں فرمایو ابو بکر صدیق تو وفا جی انتہا کیا مارب عطا جی انتہا تو کیا شوت قبول صاحب مجھو دل بر کھلندو صدیق اکبر کھلندو سنو روئندو ابو بکر صدیق روئندو او سنو تھی بیئے صدیق اکبر تھی بیئے دل بر وہی رہے ابو بکر صدیق وہی رہے سنو بدر میں نظر آئیو صدیق اکبر بدر میں نظر آئیو سنو خندق خیبر میں نظر آئیو ابو بکر صدیق اتے اسانگے نظر آئیو او دمیں مجھو دل بر نظر آئیو صدیق اکبر او دمیں نظر آئیو سنو مکے میں ابو بکر مکے میں دل بر مدینے میں ابو بکر مدینے میں ہجرت واری رات صدیق اکبر مجھے دل بر ساں پھوڑ نبایو قبول صاحب ہر ہر کم ابو بکر اوہ کہو جگو مدینے وارے سائیں کہو سنو بکھ دیا ابو بکر بکھ دیا دل بر مانی کھا دیا جو صدیق مانی کھا دیا اللہ فرمایو ابو بکر کپڑا ایڑا پاتا تھی جیڑا مجھے دل بر کے پاتا لائن مانی ایک کھا دی تھی جیاں دل بر کھائیں دو پانی این دو سنت وانگر پیئے جیاں سنو بیان دو وفان دی انتہا کرن وارا او صدیق اما رب بھی تو کے سلامت ہو کیائیں تو کے سونے سائیں دو پیارا جیاں سنو کرے اوے ابو بکر کرے او صدیق جی کو تجھے وسمے ہوئے تو تک کرے دکھارے ہوا آنے حلیا حلیا ما اللہ ہوئے شیوں تجھو حضور سامنے چکیاں جے کہ تجھے وسمے ہی نائن پروردگار کہڑیوں شیوں مجھو میں چکندے مجھو دل بر مٹھڑے محمد سا اللہ فرمایو ابو بکر مجھو سنو تھی بیئے تو تھی بیٹھے چھوٹا تھی بیئن تجھے وسمے ہوئے سنو ویٹھو دا تو ویٹھے چھوٹا ویئن وسمے ہوئے سنو بدر میں دو بدر میں چھوٹا بدر میں ونجن وسمے ہوئے
سنو دم خیبر میں خندق میں تو تے نظر آئے یہ شیوں تجھے وس میں ہوئون او سنو روئے پیو تو روئی پائے یہ روڑ تجھے وس میں ہوئے ہو سنو کھلیو تو کھلی پائے کھلن بھی تجھے وس میں ہو ابو بکر حلیا ہانے اوے شیوں مان تھو جائے جے کہ تجھے وس میں نہ انما اللہ جے وس میں آئے ابا وفات کہیں جے وس میں آئے بھلایو وفات کہیں جے وس میں آئے بھلا مجھے عمر ہیتری ہوجے کہیں جے وس میں آئے جے کہ ابو بکر صدیق سائیں جے وس میں ہوئیوں نا سب کاپیوں کہیں سائیں سا محبت کہیں جیئے سوہنوں کرے تیئے صدیق کو کرے جے کہ وس میں ہوئے چاہتے وس ختم تھے اللہ فرمائے ابو بکر جھولی جلانے ہوئے ماں تو دیندو وñا کیئے بدھ سونے سائیں جی وفات سومرتے صدیق جی وفات سومرتے سنو سائیں وفات کا 8 ڈینہں اگ میں بیمار تھو صدیق اکبر وفات کا 8 ڈینہں اگ میں بیمار تھو قبول صاحب بیمار تھن پنجے وس میں نہ ہوندو تھئی او جے چار پائیتے آخری لمن میں سنو ستویو انہی کھٹتے ابو بکر صدیق سمیوں بیو آئے وفات وارے ٹیم دے مجھو سنو نبوت صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ جی جھولیا میں ستا پیا صدیق اکبر بھی وفات وارے ٹیم دے امی عائشہ جی جھولیا میں ستو پیا شد منجی امی عائشہ صدیق اکبر جی نیانیا محمد جی رانیا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم توجہ منجا موسیس سامین وفات وارے ٹیم دے دل بر مصباح کو گھرے ہوئے وفات وارے ٹیم دے ابو بکر صدیق مصباح کو گھرے ہوئے او صدیق اوے شیوں تو کرے دیکھا جاؤں جے کہ تجھے وس میں ہوئے آنے ہی شیوں تجھے وس میں نائن ماں اللہ کرے تو جائیں پروردگار مجھے تو محبت مدینے والے گھوٹ مٹھڑے محمد سائے اللہ مجھو سب اداؤں دل بر وانگرو جنم ابو بکر کے پسندہ اللہ فرمایا او صدیق اکبر تجھو وفات خان بعد میں بھی اعزاز ملندئی وفات خان بعد میں جیں جائے تے سونے جو روزوا انہی جائے تے صدیق جی قبر مبارک سنو بھی روزے میں صدیق بھی روزے میں مدینے والے سائیں فرمایو ما بین بیتی ومنبری روزت من ریاض الجنت دنیا وارا ماں محمد جے ممبر کو وٹھی عائشہ جے کمرے تائیں ہج کو ٹکڑو نظر دو چے تاجے اکھن کے دا فرش دو نظر رچے تاجے اکھن کے دا دھرتی دی نظر رچے دھرتی جے متھا ساؤ قالین وچھائل نظر دو چے او دنیا وارا یہ دھرتی نہ ہے ماں محمد جوان دو یہ ٹکڑو جنت جو باغ آئے تو جس مقام میں کبھی مکین تھی بچوں کا لائے تو امی عائشہ سا چہتو او مجھے امی تو جس مقام میں کبھی مکین تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے نعرے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت نعرے تکبیر مجھو خیال آنے وائز کھوڑا گھر بھی تھے بٹے منٹ سائیں آلو تو سائیں جے کہ پٹین دا ہوئے ہتھ مدے کھنو تمہارے ساتھ کوئی نہ بولیو چاچا بڑو سے پر 10 منٹ آلے ٹھیک پونے تائیں آلو سائیں 45 صدیق اکبر سائیں جو گھرانو ایڑو آ
جن جے کرے اللہ دین نصیب کیو سبحان اللہ دین اب تاں وٹ تا پانی ماشاءاللہ جام کہ اڑا علائقہ آہن جاتے پانی نہ ہے پو مانو وضو کیے کن یا ایک ضرورت پیدا تھی ان ضرورت جو متبادل بھی اللہ ابو بکر صدیق جے گھرانے جے ذریعے ڈنو ہکڑے سفر کھاں واپسی تے منجو سوہنو سفرن دے گھر وارن کے گڈو کھڑندو اجو کے سفر میں جیکا گھر واری سان رانی سان وا سیدہ عائشہ امی سبحان اللہ ہو چے تو منجی امی نائے ماں چے مواقع تجھی امی نائے امی عائشہ دم مومنن جی امی آئے سبحان اللہ تجھی واقع نہ ہے بے شک تو پٹے گا باہر امی عائشہ سانا ہار پاتا لویو مجھے امی سیدہ عائشہ کے سبحان اللہ وضو کرنا وئی ہار گم تھی ویو ہتھ اللہ تھے ہار نہ ہے موٹی آئی مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سائمہ دو گے پیاری آیا کنگون عائشہ تو ماں محمد گیڑی پیاریاں جیاں تامن میں سرید پیاریا سونا ماں انگل گیائیں تا پورو کندے کنگون عائشہ تو جو انگل محمد ضرور پورو کندو گبھول صاحب حضور جی سیرت کھولی نے سونے سائیں گھر وارن جا حق بھی بدایا تئی ماں ایڈے میں دم دوری کاوڑ جی بوندے اجو کل گھرن میں مانو گھر وارن سا صحیح کون تھالن مجھے دل پر فرمایو گرو بھنی کرے گھر واری کے وات میں وچھن ایڈو ثواب آجن کعبۃ اللہ جے اگیاں برکات نفل پڑی آیو ہے سبحان اللہ گھر ونی کھلندا وی ملا دا واجی گال کئی مانو وری سند ٹوکا نہ کندا گھر گرو جو بھنی وجا سوندا بنا ہل ہت زال جو مرید زال جا مرید بنا حساب کتاب جے جنت میں ویندا کیا متا ہے مذاق میں نہ تو چوام مولانا طارق جمیل خاما یہ حدیث پانا بت چے قیامت میں پہریوں سوال دیندو کیڑا آئندے کہ پانجے گھر وارن سان بھلا ہلندا جیکے ہتھ کھڑندا فرشتن کے چيو ويندو نہ کہ اڈارے ونی جنت پجايو حساب ہی نہ شام ونی زور ڈارے جو میڈم کے ہاں ثواب تھیندا ثواب سجی زندگی کٹیو تھو کچھ جلسے ما سکھیوں بھی ونجو وہ مجھے بہنریوں مکھے دعاؤں کاندیوں اللہ ایڑن مولوین کے تا آنے مسئلہ ہنکے کو نظر آئی سائیں جن پانچے گھر مارن جو خبر تھا کیڑو خیال کاندا جے کو ماں گالایا تو خیر پر جیڑے مفتی جیڑے عالم کا پچھ نہ ہوجے ماں ذمہ تھا ماں مطالعے کا سوا واعظ نہ کندو مسجد نبوی میں حبشی آیا حبشی صحابی مشق پیا کن جنگ جی ٹریننگ پیا کن مسجد میں سکھن پیا تلوار ہلائن تیر ہلائن امی عائشہ کے خبر بھئی سائیں جن کے چاہیں او سونا مکھے یا مشق جسنی آئے یہ سائیں جو ممبر ہے یہ امی عائشہ جو کمرو جو کوہانے ساو روزو تھا من یہ امی عائشہ جو کمرو پردو لگل ہوں دو پردو پرے چیندو سائیں جن نماز دیں دا بالکل یہ ہی نقشو سائیں جن فرمایو عائشہ دو کہ مشق جسنی یا محمد ضرور دکھاری دو صبح جی نماز پڑھی سنو آیو دامڑ عائشہ یا گال گئی سائیں فرمایو عائشہ عورت جو چیرو مردن ڈسن آنے ہی کر ان پردے جے اگیوں ماں محمد تھو بیاں تو پانجی موہ کے مجھے کلے دے رکھ پردو تھوڑو پرے کر جی بس ہکا کھما نظر پوے او سنو بھی رہو امڑ عائشہ پانجی کھاڑی دلور جے کلے دے رکھیا سنڑی بھی کرے مشق سنی دھی رہے بدھو قبول صاحبو گھر وارن کے گاریوں جنوارو گھر وارن کے لٹھن جو ماریوں جنوارو یہ محمد عربیہ جو دین کو نیو عربیہ جو دین ہی آہ کو کلاک گزریو سنو میٹھوا بیو کلاک گزریو سنو میٹھوا امی عائشہ جے دی مجھے عمر ننڈی ہوئی مکھے راند میں مزو پیو جے سائن کے تریوں کلاک گزریو چوتھوں گزریو پنجوں گزریو ظہر جی نماز جو ٹیم تھی ویو بانگے نماز جو سر دنو اللہ
اکبر سائیں فرمایا عائشہ ہانے ت محمد نماز تے ویندو صبح کھان ظہر تھی ویا دل بر پنجے رانی کے نہ دھڑکو ڏنو آ نہ جھڑک ڏنی آهي ایک دفعے سائیں جن جنگ تا موٹیا امی عائشہ سان تازی شادی تھی سائیں جن جی عمر وڈی ہاں سائیں جن 25 سالن میں اما خدیجہ سان شادی کئی 40 سالن تائیں ہوا ہوئی جس تائیں جیری ہوئی تبھی شادی نہ کہیں 40 کھان پیو بیو شادیوں پو کیوں اور سائیں جن 40 کھان بھی متھے ہویا امی عائشہ جدیں گھر آئی نا الہی متھے جنگ دا واپسی تھی امی عائشہ پان روایت تھی کرے بخاری شریف مسلم شریف کھولے تدس چیتی ماں باجے سنے کے چیو گھوٹ کے چیو مجھا محبوب سونا ماں عائشہ جی دل تھی چاہے تو سنو اے ماں بھئی گوئے بھجو سبحان اللہ تاں کے جو گھرواری چاہے تو پو ڈنڈا تو ابھا ہوں نا گوئے بھجو وری اساں تاں تو پانجی جائے تے ماں مولوی مکھے گھرواری چاہے ماں چندہ ماں خیال کر کچھ جماعت تھی تو پگار ہی بند کنا مجھے ایکڑو مولوی آ جو گھرواری اساں گوئے تو بھجے پر حدیث جے کتابن میں لکھے اللہ مجھے سائیں فرمایو صحابیو جی یا رسول اللہ سائیں فرمایو وقت ہلیا ونجو ماں محمد پانجی بیگم سان پانجی گھرواری سان گوئے بھجندم دنیا کے پیغام ڈیندم تا گھروارن کے رگو گاریوں نائن نبیوں ماں محمد عورت جی عزت ہی کندو اج امریکہ یورپ وارا چوندا اسلام عورت دے ظلم کیو نہ اسلام عورت کے عزت ڈھنی جھڑی عزت عربی مٹھڑے محمد دئی چھڑی آہے مجھو مدرسہ سکر سوسائٹی میں ہوتے ڈاکٹر وڈا وڈا انسپیکٹر جنرل ایس پی ہر ایس پی جو بنگلو آ مجھے پاڑے میں ایک دفعے آر پی صاحب تھا ملنا ویا سے تو تھی بیٹھو مکھے بھاکر پاتے مکھے چے مولوی صاحب ایڈو پولیس تے کاوڑیل چھو ہوندو ماں انہیں جمعے میں کچھ پولیس کے رگڑو ڈنو ہونا کا پویا نماز پڑھی مکھے تے خبر نہیں بہر کے وڈا وڈا مانو ایکڑو مانو مونڈے آیو چے اسلام عورت تے ظلم کیو ماں چو کیڑو چے سائیں قرآن میں لکھے لا تا مرد جو جنے مانو ملکیت ورائے تا پٹر جو ہکو حصو نیانی جو ادھو حصو مجھو ہاں صحیح ہے چے پوئی ظلم نہ ہے برابری ہو جائے سائیں پٹر کے بھی ہکو نیانی کے بھی ہکو مجھو نہ ظلم نہ ہے چے ظلم آ سائیں عورت مرد جے برابر شامی گھٹا ماں چے مان سریاتوں اسلام جو مطالعہ کیو ہی نہ ہے بے پاسے دی بھی دا نظر کرے یا عورت بے جے گھر میں ویندی جے مڑس جی زال تھیندی جڈے ان جی ملکیت کڈ بھی تا 800 توں بھی ملت سبحان اللہ پیوڈا بھی ملس ماں جو تو کے پیڈا ملیو چے آسے مکھے ملے ماں جو مڑس ڈا ملیو تے مکھے مڑس آئے ہی کون ماں چے ماں ستدیں تا تو کے ہک ملیو ان کے ادھ ملیو ان کے مڑس آئے اللہ کیوں ظلم کندو پانجے بند ऐं औरत जो जेकॾहिं हिसो ॾिनो वञे न शरई तौर ते त पुट खां न्याणीअ जो हिसो वधी वञे 8 हिसो मुड़ुस ॾां अधु पीउ ॾां मिलाए त पुट वारे खां वधी वञे अम्मी आयशा चए थी सोना अच त पाण गोए भॼो साईं जन ईअं न चयो त मां ख़ातमुल अंबिया आदम मुंहिंजे पोयां निमाज़ पढ़ी नूह मुझे पोयो तू वरी मुखे चए थी त डुकऊं साईं फरमायो सावियो अॻिते हलियो मां मोहम्मद पंहिंजी घरवारी सां गोए भॼंदो बच्चा अॻिते हलिया विया सोणो साईं ऐं अम्मी आयशा गॾु बीठा चए थी सोणा अॻ में न डुकजांइ मां अॻ में वञण न ॾींदीमांइ पाण अॻियां थी बीठी सोणे खे पोइ ते बीहारे साईं फिलाणे वण खे जेको अॻ में हथ लाए वञे सोणो बि डोड़ण लॻो अम्मी आयशा बि डोड़ण लॻी अम्मी आयशा पाण रिवायत थी करे चए थी मां सनड़ी हुयमि जिस्म में हल्की हुयमि मुंहिंजो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिहतमंद हुया जीअं पहलवाननि जा जिस्म हूंदा आहिनि हिक नबीअ खे 80 जन्नतनि जेतिरी ताक़त हूंदी आहे हिक जन्नतीअ खे 80 पहलवाननि जेतिरी ताक़त हूंदी आहे मुंहिंजो मिठड़ो मोहम्मद द सवाल को नबियनि जो सरदार
जिस्म मुबारक एडो त मजबूत हुयो कंहिंखे खणंदा हा त काफ़िर उड़ रही वेंदा सोने जे हथ में एडी ताक़त हुई करे कंहिंखे चंबो ई न हणंदा कंहिंखे चंबो हणनि त ॾंद ई ॿार हलिया अचनि सुहिणो वॾो जिस्म हुयो ताक़त वारो जिस्म हुयो अम्मी आयशा चए थी मां सन्हड़ी हुयमि सुहिणो जसीम हीअं जो ड्रोड़ भॻासे मां हल्की हुयमि डुकंदी हुयमि जल्दी अॻे वञी करे वण खे हथ लाए सोणे खे चयमि ओ सोणा छा यादि कंदे गोए मारे वई माए साईं जन मुड़कनि पिया साईं जन पोइ पुगा अम्मी आयशा अॻ में पुगी ठीकु आहे वरी जिंदगी गुज़रंदी रही वफ़ात खां 2-3 साल पहिरियां वरी जंग तां मोटिया वरी अमड़ आयशा जे दिल में ख़्याल आयो जिथे मुंहिंजो महबूब साईं साल थी विया आहिनि पाण भॻा न आहियूं साईं फरमायो हा आयशा वाके ड्रोड़िया न आहियूं सुहिणा साहबनि खे अॻिते मोकिल त पाण गोए भॼऊं साईं जन साहबनि खे हुकुम कयो हुकुम जी तामील वारा अॻिते वियो पोइ ते उन्हनि कंध फेराए ॾिठो ई न आहे सुहिणे साईं फरमायो आयशा अच त गोए भॼऊं साम्हूं वारे वण ते जेको हथ लाए वञे अम्मी आयशा चए थी साल गुज़री विया मुंहिंजी उमिरि बि वधी वई हाणे आउं बि जसीम थी वई हुयमि हिन दफ़े जो भॻासे त मुंहिंजो दिलबर मोहम्मद गोए मारे वियो साईं अॻे पुॼी हथ लाए चयो आयशा पल्लो वतो मां घर में ईअं हलबो आहे जीअं अरबी मोहम्मद हलंदो हो ख़ुदा जो कसम आहे घर जन्नत थी वेंदो साईं जी सीरत खे दिल में जाए ॾियो बस मुंहिंजा आख़िरी जुमला अम्मी आयशा चए थी सोना मुंहिंजो हार गुम थियो अथई हार न लभंदो मां हितां वञण न ॾींदीमांइ अल्लाहु अकबर साईं जन ऐलान कयो साहबीअ मुंहिंजी राणीअ जो हार ॻोल्हियो काॾे वई एॾे जंग ॾे वई साहबी ॻोल्हनि था चांड्रो की पोई जेतिरो लभियो ॻोल्हे परेशान थिया सुबुह जी निमाज़ क़ज़ा पई थिए छा पई थिए अम्मी आयशा न्याणी हुई सिद्दीक़ अकबर जी ॾाढियां चओ न थोड़ो ॾाढियां चओ न अम्मी आयशा न्याणी हुई जनाब सिद्दीक़ अकबर जी सहाबी आया ओ अबू बकर तुझी न्याणीअ जे हार जे चक्कर में ॿिन्हिनि जहाननि जे सरदार जी निमाज़ क़ज़ा थी वेंदी हिते पाणी आहे कोन वुज़ू किथे कंदासीं चश्मो इलाही परे आहे अञा सफ़र करणो आहे सफ़र करे उते पुॼंदासीं पोइ वुज़ू थींदो आज़ान थींदी अरबी मोहम्मद निमाज़ पढ़ाईंदो ओ अबू बकर तुझी न्याणी असांखे बर्बाद करे छॾियो सोने जी हिक निमाज़ हली वई त ॼणो काइनात डही वई सिद्दीक़ अकबर ॾाढो परेशान थियो हालांकि मुंहिंजो दिलबर फरमायो अरहम उम्मती बे उम्मती अबू बकर मुंहिंजे सभिनी साहबनि मां वधीक नरम दिल मुंहिंजो यार अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाहु अकबर या हयो या क़य्यूम तवज्जो मुंहिंजा मोअज़्ज़िज़ सामीन सुणो साईं अम्मी आयशा जी झोलीअ में पयो अखड़ियूं बंदन साहबन के साईं चयो जैसे हार नहीं दो मोहम्मद हितां कोन चुरंदो सिद्दीक़ अकबर लिकंदो आयो कदम आहिस्ते थो खणे जीअं सोने जी अखियुनि न खुले साईं जागे त थो पर अखियूं बंद आहिनि अबू बकर सिद्दीक़ हलंदो अम्मी आयशा जे पासे में बीठो हदीस जे किताबनि में लिखियल आहे हीअं अंगूठो करे अम्मी आयशा के पासे में हणे पयो अम्मी आयशा जे दी मूंखे ॾाढो ईज़ाव आयो ॾाढो ईज़ाव थियो आहे बाबो ईअं अंगूठा पासीरनि में हणे पियो आयशा कुझु त ख़्याल कर ॿिन्हिनि जहाननि जे सरदार जी निमाज़ थी वञे साहबनि जी निमाज़ हली वेंदी आयशा कन में सिद्दीक़ अकबर ॻाढ़ो थियो अखियूं ॻाढ़ियूं लाल साईं जी निमाज़ में जी छा थी करे चओ साईं खे त हले अल्लाहु अकबर या हयो या कयो मम्मी आयशा जे बि एॾो ईज़ाव थियो मुंहिंजे अखियुनि मां लुढ़क वही आया अल्लाह फरमायो जिब्राईल जी रब्बे जलील वञ मुंहिंजे दिलबर खे वञी चओ तुंहिंजी राणीअ खे हुनजे बाबे जो ईज़ाव पुॼाया आहिनि तुंहिंजी राणी आयशा तोखे दाह न थी ॾे पर मां अल्लाह खे ॾाढो रहम अची वियो आहे ओ चओ पंहिंजे यार अबू बकर सिद्दीक़ खे पंहिंजी न्याणीअ खे न सताए पाणी न आहे त छो थी पियो वइलम तुजिदु मान फतयम्ममू
سعیدن طیبا چو سونا پانجی امت کے جتے پانی نہ ہوجے عائشہ جی نے تکلیف جے صدقے ماں اللہ تیمم حلال تو کرے چھجاں اللہ سے قبول فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا اللہ تے جے کے بھی اساں بیٹھا ہوں جے کا بھی دعا ہے یا اللہ قبول فرما جے من جی جے کا مرادہ پوری فرما جے کو مسئلہ آسان فرما سبنی بیمارن کے مجھا اللہ شفا نصیب فرما اے وڈیرو صاحب تے ویندو تے وائز بدند ہو اج وچارڑو ہینو تھی پیوا کھٹ تے پیوا دعا کرو تا اللہ ان کے بھی طاقت صحت نصیب فرمائے جس نے زندگی آئے اللہ سائیں ان کے صحت استقامت نصیب فرمائے ہر بیمار کے اللہ سے شفا نصیب فرما مجھے اللہ جے کے پریشان ہیں انہوں نے پریشانی کے دور فرما جکے تے آیا ہیں انگن میں قدم قدم کھنی آیا ہیں مجھے اللہ تجھے جین جو گالیوں بدھنا آیا ہیں سبنی جو اچھن قبول فرما سبنی جو دیہن قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله